GNFILMS, Good News Films, double favor without limits. Usimabukuwa icho wabubikiche ubusimabukuwa icho wabubikiche iubikichi neza uiguhani nyungu iubikichi nabi uiguhani nyungu ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka. Allô? Allô? Oui, Sonia. King Sabbas. Oui, ubaye iki kuri kurantera ubwoba? Ndagusavye nyaruhemu hano kuri ndaremvye ngusengere. Telefoni isoni namubuze nukwita gusabye gushika muya umusengere umumewe nabi yashika. Ubu nyene ndaje ndiko nduga. Ndagusavye unyaruhuze uriruka. Imiryango iri. Ndagusavye nyaruke ntutere mu nzira ndagusavye. Sonia wihangane ntacuba kandi reka ngerageze na Sami ndamurondere kuri telefone ndamubwire ariko umwanya nyene ntaramuronka jewe ndaje kugusengera nta ngorane. Oya nta kibazo je ndaje ubu nyene. Divine. Sawa. Kohana. Sonia. Gute? Why? Why gute? Umutwe sinkoma. Sami gute? Sami n'amakuru yafise. Nani Divine wari he? Sinaho yagiye. Yesu. Poresha. Morariko reka dusenge. Sivyo? Reka dusenge kandi Imana yakijije abandi nabira kugira neza. Imana yatabaye abandi nawe iragutabara. Gira kwizera gusa. Ukwizera no kumenya neza udakekeranye. Yuko ibitaboneka biriho no gukira kurahari mu izina rya Yesu. Nta hantu na hamwe Sonia, nta hantu na hamwe Kristo Yesu yigeze agera hanyuma ngo amateka ayasiga uko yasanze. Ico nzi neza ntakekeranye nuko nawe aza kukugirira neza. We gusugira ukwizera dusenge. Amen. Muganga mwiza ni Kristo, niwe mukunzi wacu, niwavyura bahenutse, niwumvijwi rya Yesu. Indirimbo Mbe Chris, kutambajije ingene urugendo rwagenze aho naje Gitega ari iwacu.
ariko mama none ivyo je birandaba Nibikuraba ariko birakuraba Chris naragiye ndagirira y'ingorane nsanga abavyeyi bose barapfuye nsanga itongo baragurishije nsanga nta na kimwe sishobora no gutora iyo umwana wanje ageze ibaze Chris nagiye guhobera umwana ntazi nibaza ngo niwe nibaza ngo nifinire wanje sanga ndibomye vyari bibabaje nakuye agahinda sinokubarira Atweni turirimbe Yesu 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 Oh gira neza bugaca bukongera bukira wa mana nziza we turagushimiye data se umwami wacu Yesu Kristo uri Imana ishoboye uri Imana ugira neza turaciye bugufi imbere y'inyonga zawe uhoraho kugira ngo ariko ngo nibikuraba Chris umwana nizaniye nkaba nzi neza yuko ari wowe tuzotubikana ukangirira neza nanje nkakwiyugururira umwana wanje nkamurihira itike y'indege kugira tuzogumane turi kumwe mugabo uyu munsi ndabira niwe uri kurantera stress ngo niwe uri kurantera stress mama nije tukora gutera stress okay reka ndakubise stress zawe zigabanuka ndafashe mpiri ingwara z'ubwoko bwose ndazifashe mpiri wavuze ngo tuzorambika ikiganza ku barwayi bakire ubushobozi bukiza ubushobozi buruhura ubushobozi butabara aka kanya ndavuze ngo mu izina rya Yesu Sa mugenzi wa Sabbas bigikoko kiye kugirirwa neza katika jina la Yesu Kristo katika nguvu muntabare arafashe ko nguvu muntabare mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu arafashe ko nguvu kanisoni arafashe ko nguvu Sabbas iri gurakora Saminana kimwe no Sabbas ndona kubaza ibi ni ikintu ndabona Jema babaga imbere yavyo shira hasi kwanza Biblia reka gutukisha Imana shira hasi reka gutukisha Imana Sonia yamaze kugupompora Sonia vugisha ukuri ni izina ry'Imana iri izina ry'Imana kutari kurambesha kabone Sabbas wigira intama kandi uri bingira fata byose Sabbas isani je ngira ko nawe ushaka kurira hagarika ureke gufotora bino bintu ntabwo ari byo Sonia vugisha ukuri mubwire Sami yuko umbeshe I'm sorry, babe, okay? Don't worry, babe. Don't worry. Babe, don't worry. Ni izina ry'Imana ndakurahira bino bintu. Sibyosa. King Sabbas. Ndakubwira nimba udushaka ko ndakumira. Cyane nimba udushaka ko ndakubundura. Mva mu maso. Ikindi nacumenye yuko ntabwo biherenga. Ndashikana kwa pastor ubutumwa. Reka kutukisha Imana. Sibyosa ni mundenganye. Vamos, attaque-moi, Thomas, chiotte, macaque imbécile, oula, bé. Ese Jide bite
ayo Bujumbura bimeze gute? Mva ngiye ntago ari bya business ngwamagariye. Ndagira nkubaze ubona ndi umwana nkawe? None ni gute umuntu agwa mission? Mission naguhaye nyine kuri Alice. Ni gute nayiguhaye warangiza ukazana ibintu by'ubucucu bigeze aho ngaho? Amafaranga ya mbere sinaguhaye? No, witegura iki? Uritegura se n'ubukwe se kwitegura? Nge naguhaye amafaranga kugira ngo nkorere mission. Kugeza kuri umunota nta kintu urakora. Uraho ngaho uraje amaraye gusa tuna nta kintu uri gukora. Nusu gurambwira ngo amafaranga ayo ngayo mfite uzayanyishyura. Umva Egide, nge nta bintu mfite byo kuvugana nawe. Umenye ko numva ngo namanutsa ngaho Bujumbura. Simbabwira ngo muze kumfata ku kibuga cy'indege, nimubona nk'ubwamage ngo uje kumfata ku kibuga cy'indege, ubwo uzamenye ko hagati yanjye nawe bizasobanuka. No, amafaranga yanjye nta kuyarya gutyo gusa. Oya. Kora mission cyangwa se ubwo ngo yananiye ngiye kwihereza undi. Nge nawe tuziturana hasi byo by'ubizi. King Sabbas, kuko Imana iguhuka yimanuza. Pasteur Muco yantumye uramuhemukiye cyane. Yaraguhaya kugira n'umwizigigwa ariko uramuhemukiye kubera ingeso zawe. Yantumye ati ubwo bushakanyi bwawe urataye ubwizigigwa. Sabbas, uri kuyamata mu kwa mwana wa mama. Pastor ariko je ntusubire gukura ko n'umunwa. Ntacyo ufise uvuga. Ibyo ukora winyegeje Imana yabigaragaje. Ni nayo mpamvu mwene data urihemukiye kuko ibyo ukora mu ishengero uwinyuma nawe uriya yicara inyuma hariya nawe uzovuga iki? We ntwara umuririmbyi mugabo pore sana pore ibikorwa by'Imana urasezeye. Bye. Adron, Ego mama Chris. urazi yuko nari nagusabye nomero za telefone. Ego. Kwari kugira ngo ndagutore binyoroheye. Ego. Ikindi naco narabonye umugenzi wa Chris cyane. Ya turi inshuti bose kabisa. Mu mutima cyane nibwira nti urashaka kumubera umugenzi mwiza icyo umuhanuye akakumvira. Ariyo mpamvu ngira ndagutumika ikintu. Adrone. Abana b'iburaya baragoye iyo umuvyeyi ariko arababwira ikintu uko akibona bo babibona ukundi kwabo. Niyo mpamvu tubagenza bukebuke kuko iyo unavuze ngo uri kura britariza gatoya ngo uri kura mukankamira uza ubona polisi yagushikiriye. Urumva rero kwa kuntu ameze shaka kumuhindura hano ngo bikunde muri kutime yacu yo mu Burundi y'igihugu cacu c'amavukiro. Rero naguma ndagusabe urabe ingene ugenza nyamba warize methodology nyamba umenye ingene ubigenza urabe ukuntu uwo mungarurira yibuke ko ndi umuvyeyi namuvyaye umumpanurire yemere tuganire. Hari ikintu gikomeye canzanye hano ariko Chris ari karambera intambamye byo bavyiza tugiye turumvikana kugira ngo ndabe yuko cotorega umuti nawe ari mu bastress ari karanstress umuhanure amenye ko ndi umuvyeyi wiwe nanje umutima utabuka ariko wo kuwunga niwe uzobukoze cyane. Mama Chris, numva no gushimira cyane kuri kano kanya tugira hama ibyo nsavye humura. Jewe Chris n'umugenzi wanje ndizira neza yuko nzomubwira akanyumva hama ibisigaye ndizira neza yuko hazovamo ingaruka nziza. Urakoze cyane usigara amahoro. Ndakumva.
ndagerageze sawa aho amakuru nyine ni meza reba ukuntu disi abarundikazi muvuga neza nicyo kintu cyonyine mbakundira ubundi nkunda ukuntu abarundikazi muri abana beza abarundikazi mwubaka urugo neza mugakunda abagabo nicyo kintu cyonyine nubahira abarundikazi ahubwo ikintu cyonyine nshaka kugusaba njye nawe turi kumwe basi wanyemerera tugakunda nigishije icyifuzo cyanjye ku Mana cyuko ngiye nshaka kuzarongora umurundikazi ne igira gutya ikunkurira iwanyu Bujumbura irakuzana igutereka ahangaha hafi yo mu rugo nanjye ndakubona rwose ndakwinginze nyemerera ikintu inkuru ziryoshye umuyaya n'umuboyi babanye byova mwiki byo tugezaye birumvikana niko kuntu wabyumva ariko njyewe nubwo ego ndi umukozi ariko njye mbana na patro twenyine patro yaranyizeye ntago akimfata nk'umukozi namaze kwiga imodoka amafaranga arayampereza atitaye ku mukozi kuki nukuri nyemerera wewe woshobora kuja kuntembereza ahantu umuhungu yaje kuntora i Kigali hari amazu maremare icyantangaje rero hari akantu gafata umuntu akamukura hasi akamuduza no hejuru kakongera akamukura hejuru kagaca kamumanukana rero niyo wubatse iyo nzu wewe reka aho hantu hose tuzajya Kigali yose Nyarugenge yose ndayizi njyewe reka nkubwire ngenda mbana na patro twenyine patro yaranyizeye ntago akimfata nk'umukozi namaze kwiga imodoka amafaranga arayampereza atitaye ku mukozi kuki please njye nzakujyana i Kigali mwereke Nyarugenge ako kantu uri kuvuga bakita essentiel cyangwa se lift mu cyongereza njyewe hose nza lift njye hose nzakujyana tuzajya gushopinga imyenda urabona iyo uri kujya kugura imyenda uragenda ukinjira ugakanda gutya kakakuzamura muri shop y'imyenda njye tuzajyayo tujye kugura imyenda ariko nyemerera ikintu kimwe ubu w'inzozi zanjye nanjye ndongora umurundikazi nk'uko nabyifuza ntacyo uzabivuganaho hanyuma oya ndagusabye basi urumva impuzu zose nshaka uzompa nzaziguha inzu yawe rero iri Kigali inzu yanjye iri Kigali kandi ni nziza pe ni nziza n'amafaranga yanjye ntabwo nayapfushije ubusa nukuri ndabona ntayapfushije ubusa urabisa usa n'umuntu afise inzu i Kigali usa nyine n'umuntu ateye imbere pe oya nturebe ibi ngibi ndagusabye mva ahubwo rero mabuja bayi ngwino hano wicara hanyuma uriya mwari muri kumwe mbona wasitera sinakubwira wagize uriya nuwa hehe akakana nganya iminota iganye nagushatse hariya mu rugo nakubuse mu byuma ndagiye mu gikoni muri sana rwose cinyo iyo ntaza guca hariya ntago nari kumubona hasoni hanyuma utangiye kwigira gutyo n'abahungu urugero niyo mara kukudominda ugenda ujya kubyara ikibyarirane hariya i Bujumbura bavuge ngo umwana wacu twazanye ahangaha nta soni nibyo ushaka nakuzanye ahangaha kugira ngo wirukankane n'abahungu cyangwa n'abagabo barira mabaje hasoni aka kanyu maze iminsi ngahe wisubinyana n'abahungu nta n'umuntu wajya kugera hano none uratangiye kuzana igobe ahangaha muri uru rugo reka nkubwire ndeba ntago nakuvanye hari i Bujumbura nguze hano ujye mu bahungu cyangwa mu bagabo cyangwa mu basore wabyumvise wowe worogeye ngo uzanteze ibibazo nibyo ushaka imbere yawe harebe wabyumvise nka buriya nka papa Alice agize gutya akagusanga hariya yaguterura gutya akakujugunya ukagenda ugahita ubona wisanziye i Bujumbura hasoni ntabwo ujye mu kazi kawe umukobwa iminsi ibiri wese utangira kukurukana n'abasore
Saba. Sabbas. Saba. Igihe nagupresenta ku mukunzi wanje. Nabwo narinzi neza yuko ndamwerese mujye inyamaswa. Sabbas, you regret. Uzovyicuza ubuzima bwawe bwose. Umugenzi wakagenzanya. Sami, bitagara vya matati yatati y'abageni ngo umunsi ndara hagati. King Sabbas uzi ntiyahinduwe n'ubushuhe bw'imbo ngo acike matati hagati y'abikundaniye. Hari ikintu ukwiye kumenya, akanyoni mwayaze mu kukarya ntukwiye kukamena umutwe. Urahagurusa ugiye kugurura, ahubwo nanizi ko ugiye kugura iyo wubatse. Iveti nawe uzisha. Rinda n'ingene turamuha amahera. Ubuvyiwe bwaco n'ibintu bikinaniye kumbafu. Unanirwa kujya kuresha ugashinda gusa gufata ku nguvu uzaja mu mimba. Idiote n'ibinwa. Mugabo. Ubwo ngomba kuja hanze. Ndahemutse. Nakundi. Iyi nzara nabona ubukene biri mu gihugu cyacu. Ntacyo bitazo dukoresha. Mana urambabarira na Jesse jewe. GNFILMS, GNFILMS, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits.